Za dobrovoljno služenje vojnog roka nagrada, značke i zahvalnice otadžbine. Veliki broj vojnika se odazvao ovoj aktivnosti, čime je odato priznanje ne samo njima, već i njihovim roditeljima koji su ih izveli na pravi put, znači u duhu slobodarskih i patriotskih tradicija koje krase podneblje ovog kraja. I nadam se da će ovu značku čuvati ne samo one, nego i njihova pokolenja i da će kasnije krenuti njihovim stopama. Mnogima je uniforma ostala i životni put. Mnogi su uz nju i odrastali. Najviše zbog oca, pošto je on vojno lice, pa ceo život nekako sa uniformom, tako da sam ja odlučila da se probam u tome i uspela sam i ja već 7 godina radim kao vojnik po ugovoru. Koja je upornost velika, veoma lako. Čak možda bolje i od muškaraca. Ovo je jedno lepo iskustvo što se tiče služenja vojnog roka. Nova drugarstva se steknu, prijateljstva koja traju ceo život. Sa školovanjem se počeo 2015. godine. Završio sam liderski kurs. 2016. završio sam i osnovni kurs za podoficira kao 3. u rangu. Najbolji inženjerac. Vojska je jedna velika životna škola. Tu oni već nauče kako da bude ljudi, kako da nauče da dele i dobro i loše sa ostalima. Značke i zahvalnice dobilo je 60-ak mladića i devojaka koji su dobrovoljno služili vojni rok, a o privlačnosti vojnog poziva govori i činjenica da se samo u prošloj godini za dobrovoljno služenje javilo 36 lica. Da podsjetimo, otvoren je konkurs za dobrovoljno služenje vojnog roka na koji se mogu prijaviti kandidati i mladići i devojke koji u 2018. godini navršavaju od 19 do 30 godina života.